Jopith jamni yudo fungruok bang' Ten County ma Nyamira kotelo Gavana Amos Nyaribo chiwo chanjo mag jamni kaka yor kedo gi tuoche masiko monjo jamni e kaunti no. Kanoloso odiochieng' manyore alap ma Esanige Mugirango milambo mar kaunti ma Nyamira. Nyaribo lero ni piny owacho mare osketo budget kendo chenro makare ma jiwo yor pidho jamni gido chak ma koro kwayo jopith mondo mi osire mar chopo lek ma kamano. Bende kwayo jopith go mondo bed motang' kendo tiyo gi jochiw thieth ne jamni mopuodhi mondo kik giyud lal ma kinde ka kinde. Ningependa tumekuja hapa kulaunch program ya AI using synchronization. Synchronization teknolojia mpya ambao itasaidia mkulima ng'ombe ipate mbegu na mbegu ile itakuwa na maziwa kuliko mama yake. Wakulima wote, kabla mtu hajaguza ng'ombe yako, mbuzi yako, kondoo yako, ambia atoe cheti ya Kenya Veterinary Board. Kama hana, please utuambie. Tunakuja kushika hiyo saa 2 mchana. Lazima ukuwe na hiyo cheti ya Kenya Veterinary Board, kwa sababu tusipofanya hivi, livelihood ya wakulima. Imagine mtu mwenye hajaenda shule ndiye anakuja kutibu na anatumia dawa ambayo tumeiprotect, ambayo haipaswi kutumika kwa wakati huo. Kama veterinary board wamewaambia kama hujaona cheti ujue huyu ofisa sio halali, na kwa hivyo tuendelee kufanya kazi pamoja, tuinue mbegu tupate maziwa ya kutosha.